Ada pesi perlu. La Andrew benai ing kelam penerkam syu ni kapai. La syu sat yang lepok kendang. Kala syu bicabuk la syu pum itu itau syu. Ish la lom steng senami hi. Tu ni pet mo kadang star ni ya. Dia si yo la tut bitri dai. Tu ni check mo ni check. Aha, kadang start dia bang long bus. Sap song. Dan mana kesan bus? Kadang long original kesan ni iro. Pesi perlu kecing japo. Spondap pum sudah. Duda clear sudah. Tek la kom bersulit karena martan ini kepai dru. Di to kam lelera mentang ini lik ban sat no ini kepai kana bukan peniternet kan pabriu kan pu kan piang kan internet kan pernai no pat kan thabab ha kriak. Mo kana pengin ya internet lang ini shobi lang boro-boro. Syukur mau perlu ba penum ya benre ni GoPro jonga nomor ba ngasushnahi takada umbas irakan bat ada kalong kepala te yale benyarap kerja lang mo ya ni kecil jonga wal ada GoPro jonga umbas makana ruken syu kerjaan bese par khasi ban syu share ke video jonga ru langsung syu ne ngan sa nya hi ka bat sian ni ba perlu bijan tam im tu bakam long bha ki ba kerjaan bha nga kan ni chal jonga te to mata ding ya pe ya ka bai de kadang internet ni nadu bangarang tiad ru ngapa ju modify te hari jabuk te kala jabuk bha kan to ngnyara nok mentamo nyali sat ban internet pin khu no o man shi isra kum ne
Kajeng ku jidai kadi ko wini ki daw ba bapit tenat la de ya ka sim ju briu la ne ya ka maru kum ju pe mentah ba ka bait kala khut ka nadu ka taya sru kala khut nang taya sprocket sien singam nang taw riam mat garu kala thaba bit kriak bat ka basa mata kalong nga ba setang bangan polish ba ya ka bait bat ya tangan sali ang tang la apu yang kanang ba karong ru kan ne kham slam kan Sisian baka bait ka jongi hidai ki itanat kumne ka khut is so tanat ro do ka tata so screen so kuman ru il jong ta bo pet ya ka bait le jong ngati ngadi wini bait ban asu thu bai ta ban asu i ba ta te menta ngat pun kun shwai ni ka video ka jonga tang da kumne mo parlok ban tong se kindu biang la sham tiyo hak wai pat ka video ka bangan supply channel ni hapo ka channel Kit Moto Vlog Live but sakan mau bha banda ya subscribe ya share but ya comments ru ma khoblei shibun pi paro